na nyina akwaba ni emu odin yi pa ni anu ode power twa to din no e ba Africa series so ya attention TV so ena me amabedi dwumedi ho chiame ni mu ni midin adada medi ene na natu aka file de na mba be fire because ne menya no ofie ha no ene chese ni odi ba no anu o shi na no odin yi pam show subscribe to the channel for me na mo share videos na across all social media platforms so efa ema me ni mo de ene me na ma be for time so na me search na me do musuko na me petroni sure anu shit se nshira wa de abre ma hwefo ani metifo ni wiase nyina ne me sako so mu ko ano eye Captain Smart enanu ya ɁAkwasidaЄ ne Otumfuo gigi na konya nti otena na paka wonde nkrofo chiane yehwe na Captain Smart ene nkrofo kwakochia Otumfuo ni hu ya ne se ne pause ne sai system bi ati Captain Smart on na chi tafo no adane omo ho a omoko nti ene menya Sapon wo fi amene ma betwetwe nkomo se ne esiye no efa amamere ho ana se Captain Smart a watwe na no de esi mpanfo bi ni mo man ga na ha nti na mo sign na mo na nko hu Otumfuo ana se de be Sapon da bi nya mo kwa do attention TV so that's ene o mo ye fe oh who say o haircut de bia me am say that o haircut we dey special me hu na watwa wuti ni sa de bia na mani age haircut we wo me na me yimadi o wo fie oh me international baba baba myself as you school so my me you say my father baba me we dey baba myself myself I do my thing you do your thing myself I do my thing oh we fe nti e dey baba enemy ni problem musika eda mboto me ho adwono munyam bestika me efe that's it I was say young boys number no msiefuro enesa mampeni onu a Sakura nti Ghana nya sa mo Sakura enu anu nsa adwene adwenkese ene mo bo Sakura adwenkese pa okay da wase me say mo akwa bi ena say mo abeto honi o asana abeto no ehwe ne family no captain ene ne nkofo no won say obehwe a na mame baako ana obi asha atutu ntama kama na okoye ye mane kwan mane kokoye de ekochia ye Otumfuo ebu nu ase de chia mane ye fe na captain eni mamamre captain ene ne crēw ni koho ekoteki program as live okay I'm taking live program utwa na obi aye de etie or radio so na onim se ono nso oka Otumfuo achia me no ho no the dressing odekwe no ye ma ne ye de enkochia no anje sai se eni dahu bi no de ye ya sa obe ye adwuma ye adwuma me enkochia Otumfuo ene osore na okomenhia ene wabom pam ene wo sho combat na kochia na kra obafie na se oti dwam na wonim amamre na wa hye wo shoe o guarantee ngofo so ahye o guarantee ai ho tofi edi wachi ese ye kwakochia no de ene o champion o san no minhia ne pa me ma sika so wa ya de ni sika free so wa ya de pa because un amamre a won sa amamre se entutu amamre ase dabi de captain ye no ngofo be ka se bia a champion na de apam no bet ne kwanso ano no ba wanye ni yo ye wanye ni say we say nka we say bi o ka chen so captain ron paboa no dabi ba say nipa mu ebi ase nyina obi ahwe na wutimi ye ne say wagu nanim ase ongu nanim ase kura unim captain nim say ye mfa sa dress no enko to wangu nanim ase dabi tren o ye de o tren no o se ba wachi kura o ka che na captain ye de sere se onim o can say amamre yes ebi so can two things because o kasa no ka say who two things ni minimum de no but ebi so hu ni say enye captain ano dindin bi o de ti onua mpanwo won se ma no o de ama ne paw ene na o man panyi kura no o ka ministers ni o twa bom ahemfu ni o de o mo aba betina ho no o de so asofo anu o de so ma say se binani no enso ade e bi sa
Enti na omo ye ne sa woni pem so mo so ay so mo egu nanim as ne professional way bi sa na ase de. Eno so betumi abane sa na meme de meme hwe no e wa amamre kwan so. Because se wa no wa se de ankura ntumi fa ye de. Yes. Na captain di amanfo atem. Ono tumi ka se me de me yew. Eno tumi ka pa bitie na ase me be yew. And it was a Friday we e be. Sa Me tu asi wa ye nkrofo bi. Na me no I me hwe ne say fine ye de yew na echiri asem. On say wo hwe that way no e bia say se papa ya osani ana ohine osani e bia o ya de da ono so fa say no so ne food na ide owo no ono so sa megu ani masachi. Thank you. On ni two way na me hwe no because you might not know say because so far as okasa no obetuma kasa ma kire obi a no be fi ni bi kwa no nkai sa e bi kwa wakasa tia ne da ena kwa wakasa tia mi a oni ma mane ene amamre se ye di Akwasidaye e di kan e wa fi mu na bi sa dressing we atu santen ama what is that go che Otumfuo na so bi sa do nkofo na mo de tra TV so no e di atu ayampia no e go chia no da bi enye ne se me ma kwan egu ani mase sa me ba ma show mo subscribing to the channel for me no mo share videos no across all the social media platforms so ever ema mesa agro ye de no na adesa ye nkurasefo me ne Mr. Sapon Sanso eti edwema ye ne obi ebie ne mesa e ko ne ho me bisa ne se wo se yesua amamre ne amane sa ne ma we nyina e wo school ma na because omo ano mudi Captain Smart echi no ebia na Otumfuo kro mo nchia ne nsem de ntike yo mo first time kom de ko chia Otumfuo enti so mu nim se ebia mpabo na na mo hye na na so mo dressing po ye be pam ma enko mo ko no captain enim de but ebia na no ye ni da ho na wanye nka ebia mayo betima ka so captain ye mpabo enti ye nyini ye mfa nko ebia captain ko so ene mo nye de be mo nko ebia na mo nim enti wo se Ghana na ya mamre sa kofa ho ye de be ye nchi enti wo se sa ko ne sa kofa ya mamre no se na tete no omo ye no musua ade no e wo school mu na se efie ana yes osempa oh Ghana ha ana bibi memu a udu kro bia so a ewo amamre ene amane om ye de omoye ofi nkramemu a untumi mfa nya onim wa ha no emfa nko achimmamu emanye de eyeye okosua ma de abo degree akosi PPPPP kura amane amamre de ewo ho enti untumi enka se ukoti amane ene amamre da so far as ufie bibimemu ano ese wo ye de uhu o de fa de se obetrankan unko okrum eye ba unko bi bibisi a unko bi na bibisi na o ma me ana se papa nko fimu de wi awo obusuafo edo be fa so no jojo mbe jojo no enso wote nka ha brofesor na ye de odi ha me na bibia fimu a me ka besie no bia ne me di case me na manya misika thank you na so una ko du ekurase a ona be won say bibi wo hu ya 2 minutes de ekasa nti amane amamar pa de ehu hia e wo Ghana ha en Africa memo yete no America amamre ni ho Canada ebi ni ho just say China kokko hen fo ebi ye de ni ho tisa hanko a enti Akwasidaye say edu a asantefo mfa ni agoro afache ni ho afache ni ho say nkran say edi ho mo ho asadwe ni ho mo ho eni bisa Akwasidaye enti Akwasidaye na Otumfuo ye de ehihye na ayemfo a esum no nyina basi Ghana man omo mo sum na me ebi fine be de ebe chia ni sem sada na kwa America ni bia de be Idris so de address tutu ntama ono kwa on tia o shahine man ni be tutu ntama ntu fi se nipo ne nam ne wa kire ne se de okore yere sa na mo wo a wotia what I say ntu tia na fi se
me mini mu a eduba kodu be bia se de ukodu titi wo bi kyerɛ sankofa wo ho ye nchi amane ene amane no ehu ehia ene opanyi sapome ehu se titi wo bi kyerɛ ena titi wo bi nso ekantie san enkofa na se ye san ne ekofa ehu ehia ye panu na ema eye Captain Smart ene na pamfo nkoji omu enim guase ewo Otumfuo ene me ko ne nche no de ne last race atujana na futu a owo ede ma youth na ye ba ne because obi wo ho na ebusu amamre kura oni moti da ase abra no ama na kenten so no so ekobinti onto yefo na edinka enyane yefa bintu yenkotodwe ba futu a me wo ma eye yen mabu aba ne se yen fa enidie ema na enidie den ese no o na ti koto ne ese aha yen fa ha emisa questions men fa ho fa nidie ma de ye de ye ka kire wo se ho yen fa ho na memu aba na se no atra apeto o ma tra de apeto he wa tra be careful be aware na ye de ozie osuro enti be hu na sia what a shock na boba ho 23 years 19 ye fa bibia trada enti nature ena obo ade ena amamra nso be hu se wo nso be kodien bata asa na mema wako no me bisa so se kan tete no na ye nana no menyim chepa me beto me nana me say nana ni akata se o but no hu bibia won so discuss quite to me only onya ho 100 ahia so ene se nya tetefo no mo nyi na eni ho bebia nka se ko se na ewu kan ebia nsuo mu kura bo time se ma yen ko ba yi sa na mo ni nyina eye suatra ena book because bro ni book ye short too much no na de sanya mo nyina yen abre me me nana etiase me si ne 100 and or 10 otio otio oye den to omuye what ya say inti unima amamra unsay amamra na de yesan beto yensa afro na de ewura eye amamra na nkomo no eye de no mpefo ka sense agoye de no na de yesan nkura sefo because eye nkura sefo na hwafo akwantufo nte so mo ba bi ko matia se amamra ni bi na wo se mo o ka nkura sefo a sabi do tie nkura ni bu ba de ebefu sa na ye de ya kan se amanaka se se aso de nkura ye de eni be bio light wo be light wo uti nkran o so air condition atichechire ono so air condition o so fire screen ono so ye de enti nkran ne zen akura ni be bia thank you amlani bi na wachire me wa sa to me sa e de afro ni ado isiko ewo amamre no me da say attention to your sense o bye me ba ma share mo subscribe to the channel for me na mo share videos no across all the social media platforms so efa ema me ni modi ena me am be di dwumadi ho chia me media mo de efrem mo am ni dada na na tv aka file di ena me ne Eric Sapon ebe se chen enkomo ni modi makra mo da se ne esa me share